Masjid bwskango bharatiya motha eba ASI ni naikol mwng khwlaijagwi tongo 26 July sarig ni dam bajora mwthagwi tonijaknai Supreme Court. Aboni swrang 21 July Varanasi hangkor adalat Masjid ASI naiserui naikol mwngni bagwi gosimwng rimani. Hangkor adalat ni gosimwng no Allahabad High Court challenge khlainani bagwi Masjid Committee ni bagwi kisa jora nangwi mano khanai samwmng kwchug dorbar nokni. Adalat saklaika fasalni sarigo gosimwng rikha hangkor adalat ni bakhakte gosimwng no High Court challenge khlainani bagwi jora manliya Masjid Committee song. Masjid Committee ni khana eba karak salo High Court thangnani naiwi tongkha kwchug dorbar nok eba kwchug adalat 26 July gosimwng ni jora painani swrang abo saklainani bagwi High Court ni Chief Justice no kobokmung rwjak. Fasalni sarigo Varanasi hangkor adalat ASI samwmng khwlawi gosimwng rimani ulo Masjid Committee gosimwng ni sakao mwthagwi rinani sanlaimungo kwchug dorbar nogo thangmani. Salona Chief Justice DY Chandrachud, Justice JB Pardiwalate, Justice Manoj Mishra dorbar rok saklaika. Saklaimani jora wono Solicitor General Tushar Mehta saka Varanasi hangkor adalat Masjid ageni mtai nok sakao swnamjak tongmani. Abo rok saimana swrang Masjid bwskango cherwi naikol nani bagwi gosimwng kha phiaba ASI ni bwkhaktwi saklaijaka hati barsa romoi kebo cherwi tanadi joto faising ni kok khanawi kwchug dorbar nok Masjid Committee no abono twiwi High Court do kobokmung khalainani jora rwnani bagwi gosimwng rwjak. Bureau Report Kokhara.